Simlai chapang atam zo hin kalpana chola he amin be hi za kha du hi ama hi ipitabang he a ipiti hamti thu hi ke da zong la hin la kalpana chola hi India mi nemi ama sapen space lesit pa ma an chi kha cho hi in ama hi space a ni ve chan na a chi a sa thi a hin ani ve chan na a chi pet na cho aloi ho na sa ho jong chun ama space a cho aloi ho da chen ahung thi ding cha he ovin ipiti le ama cha thi ding he wang wa space a cho na solo ham hi lo le ama hi ahung kile a chu space a cho ipi pen boya thi ham ti thu se sei ding o hi lo loi te ho namban win ni khopa tuni ni khwa tu sim sei ding o cho le kalpana chola thi dan thu sim cho hi e kalpana chola he hin lai hi lo le adam lai sunga he le se pa ma he ni ve jen cho an chi e apan na chi na wang cho loling sela ahung kile in la ni na chun til ke dang ta wang set na hin to in ato naw cho mi chang bang chun apu ke in azal la jing in athi in lai chin ni khu a ma thi cha tu ni chan gi a le kha asim movin li sit chu ga dinga hai theilo mi kha jong cho hi tai adia India te dinga kalpana chola hi 17 March 1962 kumchun Haryana a anapingi aniawa patnama he lekha thimin lekha sim athanu min u chelo uwa jong aniaw pet na hi e Tagore Baklitan School chun aniaw lai chun school na kain 1976 kumchun kalpana in jong bachelor degree aeronautical engineering a chun hin chain 1982 a kuna chun Punjab Engineering College a cho ana kain hi in la ma ho lai khanga chu nime ho lang chu engineering lesit pamchi na space engineering aeronautical ho langa cha na thanum povin kalpana chola sa se cho nimi ani hi in hi chipa chun ma jong America a lekha sim sang ding chun a chi in aerospace engineering a chun master degree hin mu in a hin mu na chu University of Texas chu a hi ilai mun chun pasal khat Jean Perry Harrison chun 1983 kumchun akimatu hanin ikicheng han tai amanjong PhD a aerospace engineering cho 1988 kumjong chun anabolin hi University of Colorado a chun hichun amanjong NASA te ta chun na atong khom pan taw bi 1991 kumchun amazong America mi hi pha chun America mi ten jong citizenship cho amutawin hi citizenship api utachun kilhana chun amazong December 1944 kumchun 15 group space a chi ding hola chun hungjawin hi ama chu lekha thip to achi na dungzui chun prime robotic arm operator a chun apan sawin hi apan na pena space a mission a achiwa cho Columbia space a chun achiwin ama ho alendo na ho mun cho Kennedy space akiti in America lai lungla a hin 19 November 1997 kumchun ama to mi group crew member ho cho achiwin hi kalpana chola ho achi naw mission chu hi le STS-87 kitin hi chi mission achi nawa chun lesit paman somlenga le pung somle gup cha uvin hi chu chun lesit na chun ong kile kin uvin damsela wang cha ong hlung uve 5 December 1997 kumchun amazong India mi space aji masapen cha ahung hi in amazong alol hing lejing in hi milol hing ta hi na banchun ani ve na space mission na chi diu na wachun kalpana chola jong chu 2001 kumchun in heng kit tawin hi tu chung wang achi na ding mission cho STS-107 akititai Columbia space chu boina asit na umjiji chun lisip pama space a chi ding uchu somlegit vejen postpone ana bol uvin ana team chonji uvi in leti chu iti somlegit vejen su khel to khel aphat timing abol cho kumni lang hung chi in ni zo chun pate cha ki tup mong tai ti a in sep pan chun ma hon jong Florida Kennedy Space Center mama akuna chun aleng dokit uvin desit pama chun ago umin amazong 15 days 22 hours la 20 minutes to space a chun umin akichai zo chun amazong desit langa chun hong kile in hi 1 February 2003 kumchun amazong hong kile tan hi le sunga tu wa chun thil hong ki hot ling le lu cho aza uvin ama hojong
asunga pressure umlo pa chun ahung hai la sam uvin oxygen tapun ama ho jong laimun chun akham uvin imul hugam uvin atisan u ho chu asat wal pha chun ahung phu liu zengin laimun chun mi changbang chun apu ke in bombang chun azalla azingin asunga tu zu se chu laimun chun anathi tawin hi ahung pu ke ding kun chun orange color khat babel banga ahung umin hilaya kuna chung ki pana pu ki a hi ichi pu ke zo bang chun ama ho chu mi hu akang se bu za ki su gam tawin ata sa bong ho chu gin moding wang za sante son ala ovin hinla hoi che pen hi deham ti wang chu ahal ho chu le si chunga hin ki mu thei pun hi remember ho jong chun cha chun ama ho pu ke chu epti ham koi pen thip mu ham tin alung dong ovin na sata in na sa ho jong chun khulgil na chu an nei tawin hi le ichi chu asunga tu ho chun thilbol hil to hil ane hilova insulation foam anaboi kha pha na chu a hi tu a hi insulation foam ipam ti chu he num ding o hin insulation foam hi ga he theina dinga space kisip dan he them khat ni het kit ngai hi tu hi space kisip dan chu them khat ga ke seile rocket ni atuma uma space shuttle he achuma hi rocket hin space shuttle he asunga naw chu hin rocket hin space shuttle chu lisit pam langa ha akai pe engine tabang hi ichi rocket alien tu na dinga chu thau ngai kina hi het ngai bang uchun in la rocket na he thau ni o min khat chu atui pa a hi in khat thau chu aha a le ho tabanga he a hi e ho ga he thi dinga laimuna chu oxygen tu ya to oxygen tu ya to hydrogen tu ya chu H2O che cho hong ki gop ting le hong ko nga mei a hin pi hin mei hong kun ting le chun hi che chun rocket chu asai ka hi e che hong sat ting le chun mun nang danga zong mi sa cha hin pi thi hi ji chun hi che sat lo na dinga chu thil cover insulation foam ki ti chu ki manga hi insulation foam chunga zong chu asat lo na ding chun biopedium ki ti chu anamang kit uve rocket na chu biopedium ki ti ki but kin na hi rocket to space shuttle ke ka a chun foam ho koi ho chu thil asa 3000 degree ki ti ho ki peson theilo iti chan gya chu 3000 degree asat jong lakhat langa chu asaloda na umdo ting ti chan gya chu temperature ani a hi form chu mahon tiles tabanga hin asim uvin akang color a hi in akang color ho chu achung langa chun abe uvin akang ho chun 1200 degree asa chan ge ho he athu zo na chu ani in hi anoi langa wang chun tiles avam ho chu abe uvin hi chu ho chun 2023 degree chan ge ya asa ho chu atin the hi rocket alha la ya wang chu ama hon RCC reinforced carbon panel kiti chu amang uvin hi ichihin asat dan 3000 degree celsius chan ge howang chu atin do zo kit hi hin la hi space settle ahung po ke hi insulation kitila tiles tabanga abe ho form ho niau khat se a chu boye hi chu form chu hung kile la pha chun tenki umna lai ta cha se kha in hi le lai mun chun RCC chu ahung ke in la kom lang chet pa cha ke hin ake pa chun inchi som lang jena lin chu ana su wang kha a chi a cha ma ho hin boina le wang sit na chu ana tu hi che van pa na chu hui pressure jo si chu space nga chu lu ni hi e chu ma ho jong space a chu dam se la chun aga uvin space a ko na hong clear ding uchun hi chilai chu awang laya ko na chu hui ho na sata hong lu na pressure ho ong ha pha na cha ma ho na sata abui na chu hin tu a hi tai ma ho thi zo chun na sa ho in jong phate cha khulgil na chu anei uvin kalpana chola ho alen naw tabang space shuttle alha cha simuvin ilaya kuna cha ma ho in jong form chu kile hla sa uvin aspit ho to chun ki to a chun hla chu alen sa uvin alha pa chu speed na chun asol uvin form chu ata sa uvin hi la ta be chun alha la ya ho cha ki a tel thei hi chu experiment sa bol na wa chu hi mong nge ti a pho chen pa nu chun kalpana chola le loi ho ki su kha chu ji chu hi ti chu
paticha het chil na le pondo na chu 17 January 2013 kum chun anu mi hi che chu kum som zawa chu hi che chu Colombia ven hela manager pa chun a hin pondo be a hi e ji chu mi pi hon na sata a hul chil na nei diwa ana no jingji uchun in lai chi ama ho to na space sip chu alien do ding kun chun thilsi no chu MMT mission management team ho chun an head ovin a hi hin la na sa hon jong lai chu head bang uchun khat ho loi chu space tu la pat na leng dunga le hi phan uchun an sei pi povin a hi in la ma ho chun Colombia space chu receipt na hon clear ting la chun aboi ding chu hege agu ovin hin la ama ho chu ke sei pi le lesi pama sung wa chu kicha diu gen thei ta in khu man diu hong kile kal anga lel diu hin kho chomche ding hi ji chen scientist ho jong chu nasa sunga scientist ho jong chu a ki hu khom vin ama ho se pi pu te ti a na ki hu hi spa chen ama ho jong hong kile langwa nup ta a space langa chen hin khu mang vin tilo chu hin khu levin hong kile lang uchun ti chu kichaluwa phat chom kha ka anup ta thi u chu hi hida la gen thei ta thi ding u hin na sa ho jong chu ga ge le chen a sei pi lo chu no mo ke thovin hin jong le ama han phadinga zo chu na sei pi lo chu hi tin 15 February 2003 kum chun India government men in jong weather satellite gu ju diam ju lo diam ti ai vet now satellite ho India ten akoi ho zo se hi Kalpana satellite tin jong Kalpana chola gyal do na in anamin vo vin hi ama mena scheme project jating le scholarship ho jong tampi na bol vin hi nasa te jong hin Mars a hi Mars planet na he computer le mol na sata ta hin hi cho jong chu Kalpana chola min ngai lu le lungsit na zal chun ana put sa uvin hi Kalpana chola chu anewa pa thanup na le lisit pama chi a thukil ho khol do ding ade na zal chen ama jong hin khu anamu le min anup mo le jingin ichan Kalpana chola i ti thi ham ti video chu hi in chule chaina ka hindu anu mu chu hi le Kalpana chola chu scientist so aloi hon na sa hon a thi ding a seipi ana seipi lo chu phazo lowam ti chu kamenan hin se ding ubin ka hin ti movie nilung sila ni ngay lu zal ju wa video chen ke na hin bet ka ke pa in hi che chun channel jong like subscribe le comment hin bolding in ka hin tim movin chan tu sim ke chain aban video ting dam selin ki mutu ki tauti